Inibingelela kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Bingelele nginabukele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisana ngwakamthembele njabuli ihora bafowethu ke ngilange ivakashela insizwa ithi yona Inkosi Yamampondo. Ngifuna ukuzwa ngalempilo yayo ukuthi lensizwa isuka engiyithandayo ngakho. Lensizwa mfowethu ayinawo lubandlululo ifika ingene noma ikuphi kodwa ke sizozwa ngayo ukuthi yona yini le abayifundisa yona ekhaya ukuthi wonke umuntu abantu bayifana. Bhuti wami sikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Cha anginibingelele bafowethu ngibingelele nababukele emakhaya ngibonge nethuba engilitholayo la kwiSelect Africa TV njengenkosi Yamampondo ke bafowethu ngiyanamukela la ngisebenza khona. Bhuti wami uyinkosi Yamampondo bakubiza ngomchamisi lisuka kuleli gama lomchamisi bhuti wami. Mfowethu njengoba sazi ukuthi izinsizwa ezikhulele emakhaya zithi insizwa maseyihlangene ndawonye ithi into oyenzayo ugcine usuqanjwa ngayo la le gama laqhamuka mfowethu kubalandeli beIngcokam Elisha ngoba njengoba sazi khona induna khona amasekela enduna khona nobhala ngase ngiqanjwa ngomchamisi ke mina hayi ukuthi ngihamba ngiyochamisa abantu nje cha mfowethu angithi sibe sihambe imicimbi masihamba imicimbi mfowethu suka nezingane ezincane emakhaya so isafety balekile so le ingane mayiziyochama ke yimina ozoyiphelezela ukuthi ziyochama just kuyi-safeguard la sikuyichama khona la seliyavela ke legama likamchamisi yabanjalo ke indawo kwathiwa umchamisi. Babukele beSelect Africa TV ngicela ucomment lapho ukuthi wena uyizwa kahle le ndaba ukuthi umchamisi bhuti wami ngiyayizwa uyayichaza and uyichaza iyacaca futhi inhle. Bhuti wami Inkosi Yamampondo iqhamuka kanjani lento and what I learned kuwena mfowethu ukuthi uyazi sengike ngakubuka ezikhathana eziningi nanokuthi ngihleze ngihlangana nawe ezindaweni eziningi la isuke sihambela khona imicimbi njengoba siSelect Africa TV umuntu wabantu. Wenza kanjani mfowethu ngoba kunalento ukuthi kunoqhekeko phakathi kwabantu but wena ungena shiqa phakathi kwabantu. Mfowethu kukhona lento edla lubo okuthiwa itribalism. So itribalism angikholelwa kuyona kakhulu. Ngithi mangibona umuntu omnyama lo muntu wakithi mina ngiyisukela ngale kwelaMampondo ngafika la eKZN futhi ngafike ngafitha. La ngiphila nabantu abakwaZulu ngiphila nabanye abantu bolunye uhlanga kodwa labo bantu sisodwa siyi-one nation. I believe ku-one nation. So le Inkosi Yamampondo ngathi mangifika la ngase ngigxila kakhulu emabhinceni ngase ngigqoka ke emabhinceni ekhona lento ebizwa ngengezo uyayazi ke lento yengezo ufaka uBrandwood kufaka amakhavela ufaka amabhida bese sihambe sakuyithanda sihambe sidunusa so unyathela umhlabathi angathi siyawunyanya. Ngenxa yokuthi kwakukhona nezinsizwa ke zangakithi lapha engangigeza nazo so ngase nginikezwa legama lokuthi Inkosi Yamampondo ngoba ngangiqhakambisa igama lompondo ngangingafike ngithi ngumZulu ngiyasikhuluma isiZulu it's fine but angafike ngithi ngumZulu angithi ihlangene izinsizwa khona beZulu khona abeSuthu mina ngiyibize ngani ngempondo uyabona ngisuke ngiqhakambisa ukuthi umuntu oyimpondo angazizwa inferior angazizwe emncane ukuthi hayi amampondo abantu aba-useless ngacha asikho useless moyimpondo uyimpondo wadalwa uNkulunkulu ukuthi ube yimpondo kodwa okusala siphuma kumuntu oyedwa njengabantu abamnyama injalo-ke indaba mfowethu ngase ngiyanikwa-ke iy'nsizwa funa lelo gama ukuthi Inkosi Yamampondo kwaze kwafakaza ngisho ungizwe mchunu umlando hawu Inkosi Yamabhinca yathi hayi siyakunikeza uyinkosi Yamampondo kwafakaza ngisho untshebe Mthembu hawu made uthisha omkhulu insizwa eyiqopha mlando mfowethu okuyiyona uthisha wethu lapho osiphethe futhi osihola ngokweqiniso injalo-ke indaba nkabi yami. Ngiyayiqhenya mfowethu ngawe ngoba lento yesintu nala uphuma khona awuzenyezi ngakho okuyinto ebalekile mfowethu ezinganeni ezikhulayo ukuthi ingane mayifika noma ikuphi ayiqhenye ngesintu sayo. Kunjalo mfethu kubalekile ukuthi uziveze ukuthi uphumaphi ungazifihli
siveze ukuthi uphumaphi akusho ukuthi leyo ndawo uphuma kuyona ngeke ube something ngiphuma emampondweni angikhulanga ngilento namhlanje ngakwazi ukuthi ngisuke emampondweni ngafunda until ngize ngene enyuvesi ngaze ngazothola ngisho itoho ngiyimpondo nginjalo yabona so angifisi kube ngathi mhlambe kukhona abanye abangcono kunabanye ngaye umZulu ungcono kunomunye moya impondo ayuya less yabo ngangiqeda leyo nto nje mfowethu ngiyiqeda nje ngeqiniso ngiyiqeda nje ngomlomo ukuthi moya impondo injalo umoya impondo uma umZulu uma umXhosa uma umSuthu uma umSwane kodwa wena ibheke into yakho futhi uyilandele uyithande inyanga yamagugu bafowethu sila nensizwa bayibiza ngomchamisi ulakhi shas bhuti wami siyajabula ukuba nawe namhlanje and sineme mfowethu ngendlela osumukele ngayo akugcini nje ke lapho mfowethu ithini ngalento ukuthi abantu basibukele phansi noma bayibukele phansi lento yokuthi uyayithanda into yakho lento yomaskando ukuthi wena uyibhinqa ngoba ngihleze ngibona uyiqhenya ngoba yibhinqa ebona mfana kithi ngifuna ukusho kanje ukuba ibhinqa kusona isifo ukuba ibhinqa it's a lifestyle impilo engiyiphilayo bakhona nabanye abaphila impilo abako hip hop abathatha amabhloko bawabeka ezansi kwezinqa asikaze sibagxeke abanye bagqoka amabhloko amakhulu it's a lifestyle so ukukhombisa indlela engiyiphilayo akusho ukuthi ngiyiyona unaphakade ongisiphukuphuku futhi akusho ukuthi mawuyibhinqa awufundile maningi abamabhinqa afundile maningi abamabhinqa aachieve izinto empilweni so ububhinqa i lifestyle yabo ayisuke leyanto kubantu angazi ngizoyibiza ngani imentality yokuthi mawuyibhinqa mhlawumbe isixhwanguxhwangu ayikho into enhle oyithola ebhinqeni mfowethu singamabhinqa sifundile futhi zikhona izinto ezinhle esizenzayo empilweni injalo ndaba ifundile ke bafowethu insizwa namhlanje sila emsebenzini wayo okuthi bafowethu ila esebenza khona ingimemele khona ke namhlanje bafowethu noma siyimemele khona ukuthi siyacela ukuthi sibe nayo ngoba sifuna unikhombisa ukuthi uma ubona ibhinqa kusho ukuthi ibhinqa nje alazi lutho lensizwa bafowethu ifundile uthisha la esikoleni ezosisho bhuti wami silake namhlanje la usebenza khona mfowethu ngibonga kakhulu ukuthi nigcine nifikile la nafika futhi kuyinyanga yamagugu sizoqhakambisa izinto zesintu sizoqhakambisa ubuthina njengoba ngiqhakambisa ukuthi ngiyimpondo uqhakambisa ukuthi umZulu cha iyona indawo lebafowethu ohlange esikoleni tourism nazi izinto zesiZulu zakhiwe la izinto zesintu zinhle right ziyadayisa umuntu mayifuna nje ukuhloba ngesinto sakhe angafika la azothenga afuna ukuhloba ngakho bafowethu lesi isikole sakhiwa uMafukuzela isikole esidala lesikole ngo1900 asikhona lesikole isikole esidala esakhiwa uMafukuzela esakhela abantu abamnyama ngoba mfowethu ayikho into ebalekile njengokufunda so imfundo nje into eqhamuka kude even abelungu izinto eziningi bayifunde kuthina izinto eziningi bayifunde kuthina basuka phesha belungu bezostadisha izinto kubantu abamnyama la eAfrika singaya ko-Egypt masikhuluma lapha ko-Egypt ikhona into ayibizwa ngokuthi i-theorem of squares imaths leyo kwafika uPythagoras bayifike bayistadisha then bayithatha bayenze yabo so kubalekile ke mfowethu ukuthi singabantu abamnyama nathi sibe liberated emqondweni so uma ufundile uzokwazi ukuthatha ama decision akusho kodwa ukuthi uma ungafundile awukwazi ukuthatha ama decision but esikhatheni samanje imfundo ibalekile lesikole mfowethu isikole seyikole indala eAfrika esabantu abamnyama lo muntu lo wayibelievela kwinto eyodwa abelievela ukuthi umuntu ufuna asebenze ini ingqondo which is head aphinda azosebenzisa ini isandla which is a head azosebenzisa inhliziyo which is a heart labo triple H abathathu wayibelievela kubona uMafukuzela kakhulu mfowethu so ngibonga kakhulu inkabi mongcine nafika la nizokwenza interview ukuze abantu bayibone lento le abanye bayibukela kude bagcine sebeyibona nakoma TV yonke le history suke abanye beyifunda phansi yacaca bafowethu nginolakhe la bafowethu Umchamisi mfethu insizwa ehlonipheke kakhulu bafowethu futhi yenza izinto ezizimangalise ngoba nekhaya insizwa iyalibheka mfowethu ekhaya ke manje sibuyele ekhaya bathini ekhaya ngoba uduma umhlaba wonke nje uyabona mfowethu ayikho into ebalekile okokuqala njengokuvuza ekhaya kuze uhlonipheke ngakini ufuna ukuthi mawuthola amasenti
uhambe uyovusa ekhaya ukwakha lo round owodwa akusho ukuthi yakha mfowethu isithabathaba somuzi into engaphezulu kwamandla umuntu uyalazi iphakethe lakhe kodwa into eyenza ukuthi ngigcine sengihlonipheka kakhulu ngasekhaya ukuthi ngaqala ngenza into yokuqala ngavusa umuzi mangivusile umuzi ngababiza futhi abantu bendawo ukuthi hayi nangu umuzi sengiwuvusile ake hlaleni la nibone imizamo yami since bengikhula phambi kwenu ngibhushuzela phambi kwenu kepha manje sengiyindoda yabo ayikho into ebalekile njengaleyo mfowethu yenza ukuthi abantu bakuhloniphe kakhulu dala kwakune tendency eyenziwa ngamabhinqa ukuthi umuntu ahamba ayosebenza eGoli mase sebenza eGoli athenge oBrindwood asonke angakhona ukuvusa ekhaya kepha amabhinqa anamhlanje ayishintsha yonke leyo ndlela yokuphila uyayibona ayakha amakhaya ingobani ingoba ubhinqa asebuhlanganisa nani nesikole ubhinqa ilifestyle kodwa ikhona impilo ngaphakathi kwebhinqa Ngiyakuzwa bhuti wami futhi uyayibeka uyacaca. Okay, emasikhulu ekhaya siye sithi noma ngasekhaya kuney'nsizwa esuke zizingqwele kuthina and zisikhulisa ngendlela esuke zisikhulisa ngayo. Mfowethu ufika la eThekwini uhlangana ney'nsizwa mhlawumbe eziphuma kwezinye inhlanga like amaZulu. Ngicabanga ukuthi akuhlukile kakhulu namaXhosa. But kunjani emase bekubona ufika ngoba ey'nqweleni zakho uma ufika thola ukuthi mhlawumbe ehlatshiwe ngasekhaya noma kunomcimbi ithini umehluko phakathi kwakho nabo noma njengoba bakhombisa wena ukuthi kubaleka kanjani la uhamba khona ukuthi uyini yabona mfowethu ngithi mangifike ngasekhaya insizwa ijabule kakhulu it's either isemidlalweni noma isegroundini insizwa ijabule kakhulu ngoba phela seziyambona umfana bekhula lapha phambi kwaze ebhushuzela zijwayele ukumbona kuma TV siyambona kuma social media yehlwenyuka nezinkabi and uphila nabanye abantu abangasibo labantu bekhule nabo yabona into ebaleke kakhulu ukuthi uyakwazi ukuyiphilisa usemazweni so ziyathokoza kakhulu insizwa mfowethu maze ngibona ngisemakhaya hayi ngiyakutshela wena zingicela udrink uyelena leyo ngafunga ukuthi mhlambe nginehlahla semali la ngisuke ngihamba khona yaka byaminjalo mfowethu singayixoxa kushona ilanga kunegame esesidlaleke la kwa Select Africa TV mase sivala sijabule kusuke kumnandi igame yami izothi mthandeni okhuzani mthandeni ithi thibela o mshovo ithi mdumazi o njoko umdumazi mfowethu siyabonga kuba nawe ngane yakwethu sijabule kakhulu namhlanje ukwasimukela la ngane yakwethu yini ongayifisa ukuthi uyitshele ingane ekhaya ezikhulayo utshela abantu abadala asebekhulile ngoba siyafunda sonke mfethu emfundweni asikaze siqede mfowethu siyofunda size siyofa into ebaluleke kakhulu bafowethu empilweni ukuthi ibambisisa lokho nako kodwa ukwenza kanjani kukhule mawuyingane qhubeka nesikole ufunde mawumuntu omdala isikole sobona ukuthi mhlamba usafingelela ukuthi ungaphinda uqhubekele esikoleni yenza lokho okuncane okusabhizinisanyana okuzofaka amasenti ekhaya as long as uzolala udlile isenti phezulu lenye isenti mfowethu lakho 2 cent yabonga kakhulu mfowethu babukeli beSelect Africa TV benginensizwa labafethu seyivakashele bathi umchamisi ichazile ukuthi yini ihleze ichamisa kushuthi ichazile ukuthi ichamisa kanjani ngoba bebehleze bengithuba abantu ukuthi sicela nisitholele umchamisi siza ukuthi usuke echamisana futhi wami siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje nemfowethu sikufisela impumelelo nihleze bafowethu nilento eniyona nisibukele sihle emphakathini thanks very much mfowethu ngiyabonga kakhulu ngethuba ngiyafisa nabantu basubscribe kakhulu kwiSelect Africa TV ngoba lama TV iwona kwazi ukukhuluma into eyenzakala emphakathini awafana la amanye amakhulu azohamba ezihluza indaba ezihluza la indaba ibeka njengoba injalo mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu sinifisela okuhle nikhule nje nize ndlondlobale nigcine senisidudla la eAfrica iSelect Africa TV benine hora lenjabulo ngokwazi kwakhe ngoThopsani ngwakamthembu bafowethu sohleze sijabule sinani ngaso sonke isikhathi sinilethele insizwe eziphumelele kanje bafowethu njengalensizwa asifika noma ikuphi ke bafowethu siyabonga kakhulu uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhleze usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami